star bejbe, kaj je Sara. One imajo rade ta prave tipe, moške, veš? Ja, zato pa midva nima na čas pri njej. Ne, no, ne. Videl se sam preč sramežljiva, štekaš. Ja. Drugič se prav nam zadržal, pojem koj napadel. Ja, tako bo. Ja, kaj, prav zanimivo je, kako to zgleda. Kaj boš naredil? Sara, Ja. ne bom ti lagal. Želim si te. Želim si tvojega telesa. Ne! Moje telo je rezervirano samo za Bojsa. Izkoristiva ta trenutek in se ljubiva tukaj v dvigalu. Ljubi me, kreten. Končen.